lobati isiteri akhunna dulaki warak nurakkaateri gunamane kuriha gunawanteken e duluge aafattaka e duluge nurakkaterikam wasawun insana geheniyen gunawanta goyage narake wattana faaneti e du e huriha me dulang e huriha gunawantakun eba me badubas raddu kore e gunawantaku sawun duluge sawun e huriha gunawantek halakutere wettiki hingadat me nabiya sallallahu alaihi wasallam arihuga me muaz ge faanu denne vi suwale ge wahaka aswe ekadek faanu dufuluga hippa hadis kurbi amsik alayka hada e muaz e kadek faanu me du hifatas ekadek faanu me suwal kurani inna la muakhaduna bima natakallam timannamen dakka wahaka ke macca uqubat devi azab devi muhasaba kurve heye den nabiya sallallahu alaihi wasallam ekay faanu me angoni sakilat ka ummuka ya muaz mi kalima amuko beenu kore ekam gawani miha ekkommen engen jehe ekame neengijjeno miha halaku utere vettigen dafada muhimmo echen ene neengi oy otume gotuga wahal yakubun nas den hadis koni wahal yakubun nas ala wujuhi ma qala ala manakhiri illa hasaidu alsinati mihunge muunuwata wote mihun kandura wata naraken ellaleveni emihunge duutakun dekki wahakatake sawbun nungai tema dulaki warabboda hifetti ponna gunavane dulaki kashihunna gunavane no dulaki warabboda miha tobi gotum mes wara haru datteke giterega jalelle ifa on ecche e names e terita kun nikume mihun abora izzatan ara mihun nekiyagan dogu buhutano wahaka dakka ibawtu e kankan kurun ei hagiyetuga wara nurakka terikame mi miyako miyaka mi sual ukrobani kon erkuto hikmetteri hakima kame sual kon erkuto tibanna wahaka dakkam kon erkuto hanuhunna ebifola vidalwani ida shtahita samt manaki tiba hanuhunna hivvegin wahaka dakkaden komhesama hurun ei enage mi shaugekkama vejja me halatuga den wahaka e bunashei mi ekkotakas aganna buna hunnanya ei warabboda mihun ehenkala kankam seena medu hi kofan den mi hanu hunnashe tiba wahaka dakka hivveganna kommeta ei wahake ki miha kala dakkai kaicche mihu kahibwa hen wahake ki dakka hitun nuhurevech mihegge mas mihaku kafane gossama kamun gos emiha mas ekkon huswima enage katta e kashige eterege madad danden boy mugura eteregure kashige eteregure chis dama ena nimuni manekka anekok edolongallage mihunge mas qur'an ga sevukura fusin ehen notta miyagu netta enage nobawa ke dekko nuruhe wa ke dekko enage mula mas ke unkom ga sevukura eme miha warak mi kahibwa ecche miha warak boda e shaugoriwa ecche mihunge abora izeta aragotumaki emma ei algon men hifaten jek miyaku misalaka mihu kurmeti bahatta furi kaich adi ena baduhanu yes nawage baduha yes enne tane gannula algon men mi ammuko mujtamoga miwa baduhak ekamuko e kaichge andulan enna miha wes enage du hifatage nuinde enage du mathiri kogge niindeve ma bodak enas hayfa mihunnani duluge hajatam ma bodak hayfa mihunnana meggodakas nuhureveni hama amma mihunge wahaka dakka hibwani mihunge abara ara hibwani den hama eggodakas nuhur edelka mehar ballawa mizamanuge mige nurakka huriwar kurigo jawwa miheke kiyan dakka wahake miheka ena kurimati gonda mihe eken arudive ena kurimati india mehi samferigen ege e chenu ammuko balafem kendi phone den ehe mihekan ete anek ko nagulu kuriyam edem bara hani daira giterege mona miha gege den ena phone mihar me social media ga wasirittakun ena dakka lawaga duniyege hatar bitan emme sikuntege terege wede dengos ena maruima sechi hunnani hama mige nurakka balwa kiya bodu me sumpa kametto algomnege du algommenna me genesteni mi bawtuge wahakitaka mi bawtuge kantatege me roda algommenna dasko deba algommen angamatiri kogge tibun ei waram muhim asasi maqsad roda